Om Swastiastu semeton Neto Bali, Sapuna Pigatre Rahinani Mangkin Dumugi semeton sarang sami kena rahayu dan rahajang sarang sami. Sani mangkin titian jadi manteyang pupuh mijil pupuh puniki keripte oleh Bapak Ketut Jiwo Pinaka Penyuluh Bahasa Bali Kabupaten Badung sani mengenah ring Desa Mengui. Sani mangkin titian jadi matembang hinggian pupuh mijil puniki nanging sedurunge punika stata elingan like, comment, share, lan subscribe channel Etno Bali. Titi motor semua banget, sani sampun subscribe, lan sani dorong subscribe, elingan subscribe saking mangkin. Durus biar sayang. Yen ning patut nanging lajur ada anak nepoke anak jarik sekaliwat rusep ipun. Om Santi 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 Om.